Uyimeya yethi kumnumzane Mxolisi Kaunda uthi akaxoshwanga esikhundleni ngoba eyisehluleki kodwa i-ANC ibone kufanele ayoyisebenzela kwenye indawo. UKaunda ubekhuluma esithangamini sabezindaba izolo. Uphawule kabanzi ngokuxoshwa kwakhe esikhundleni wakhonjwa ePhalamende eCape Town. Umkhandlu wethi usezandleni ze-ANC ewuphethe ngokubambisana ne-NFP emva kokuthi engabanga khona onqobe ingcaco okhethweni. Kusabalela amahlebezi ukuthi kungase kujutshwe umnumzane Cyril Xaba obeyilungu lePhalamende azovala isikhala sikaKaunda. Ukuchithwa kaKaunda kumenyezelwe ngoLwesithathu ntambama futhi kuvela nje kumatasa kezweni kuzanywa ukubumba uhulumeni. UKaunda ubebukeka engadangele eshaya kamancoko ebhuqa nangakho-ke ukukhishwa kwakhe esikhundleni. Uthe yena-ke wenze konke okusemandleni ukuthi iTheku libe-ke yindawo engcono kakhulu. Uthe-ke ngesikhathi etshelwa ngokukhishwa kwakhe ayiphathwanga-ke eyokwehluleka le esho-ke ngabantu. Uma-ke ujutshwa kwi-ANC awubuzi ukuthi kungani-ke bekhethe wena, ngokunjalo noma kusukhishwa ukhonjwa kwenye indawo ngeke-ke ubuze. Isinqumo-ke ngisamukele kahle njengoba-ke ngihlala ngenza noma-ke nakwezinye. Ngeke ngibaphendula bathi ngisehluleki kodwa-ke umsebenzi wami uzosikhulumela kusho-ke uKaunda. Uthe uyakholelwa ekutheni i-ANC isebenzise-ke ubuhlakani bayo ngendlela efanele ngesikhathi yenza-ke isinqumo. Uthe-ke noma-ke uthe ukholwa ukuthi imbone njengomuntu ofanele ukuyolekelela esikhundleni ajutshwe kusona. Uthe-ke ukungcola kweTheku lokho okukhalwa ngakho kungcono kakhulu manje. Uthe-ke balenyusile-ke izinga lokuhlanzwa kwedolobha baze bafinyelela ezindaweni-ke zasemakhaya. Uthe-ke wawazi amahembe abhokile athi angase ashiwe e-ANC ayeke kwenye indawo. Uthe-ke amampunge kakhulunywa ngabantu abangazi ukuthi-ke bathini. Uthe-ke wazijwayela i-ANC ngokuthanda kwakhe eqonda kahle ukuthi-ke isebenza kanjani. Uthe-ke bekunozinzo eThekwini ngesikhathi sakhe akufani-ke nabanye omasipala okuhlala-ke kuketulwa izimeya-ke kufakwe ezinye inyanga-ke nenyanga.